Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka kinhun yele ka jong ka pathar khma sports club kalayo ban ra ya kanam lado daga pa penlim no ya ko lakro sports club de shikola not ha kalimpung yele kai final jong ka Western Ribhoy League arajar arpusau kabla pendong de ka Western Ribhoy Sports Association ha Western Ribhoy Playground ha umsau pathar khma ha gani ka sngi lawan ban sakhi gani ka jinga kon final do ba Hamletson Darling President jong Meghalaya Football Association ubala longkum kongsan haringkat ke jinga don lang uba Victor Rani MDC ke Jirang Constituency kumu sembut kongsan uba Ripolas Nongtri kumunong sakot ngobha ba kerpang dalor kinong elam ke WRBSE bakin thum yo ba active pator president uba FNAS Thankeo secretary kibara shimkhia met badmansi man panlong yegani ke lempung football wada pedeng shibon ki jing haba phashi ki jing le kai hegani ke sngi ga long ka ba ya khai ha ka ba amshim la don satya mano ka kinhon ka bala ban tap goal ha ka kelas step but kunno ha ka jing ya khai dei tat hadu ka minute ka ba nyo pusan jong ka kalamit ba ka kinhon jong ka pathar khma sports club kalayo ban penki ya ka jar lingba ka goal jong fashioning singly ba nakal yang ka kinhon jong ka umlakro sports club kamla su ban penpai kala kum kala du ka pathar khma kalayo ban ra ya ka song pisa ka basan po wajar tengka harengkat ka trophy bat kan yoru ban mi khmat ye ka WRSBA Shakalempung Meghalaya Super League kaman salong ha kini ki khendiat tayo giban wan katba ka kinhon jong ko umlakro sports club pan kabala sharem ha kini galempung ye kai final kalayo ban ra ya ka song pisa ka balai po hajar tingka haringkat ka trophy hagani ka singila sam ki khusnam shimet kum shibenta man penslor bat I'm in same ye ki nong ye kai Kejat beri kusijugi ketika kejat beri kebati beri kebetulan keluar badan buram. Ini le aku beri badan buram bak badan aku. Kebetulan shibun Western Ribhoy Sports Association. Ya ketika mau jong pi ban khot yang aku present jong MLP banwan ban sakhi ya kede ke final league jong pi menta gasngi ngai kublai ya MDC badan buram jong pi Barani, Victorani, Black Chingren ke Chongpi ni Kapor. Ngai kublai ya President Secretary Jaga Western Ribhoy Sport Association, bat boro ki dikhot. Namar klemaki kedi kalik kanong kumni ke parlamenta. Ngai kublai ya rangba boro adun hang ke san ya kaban secretary. Kidang lam jerseng balang boper. Lig art league team, kapsar khama bat kom lakro. Bertunjuk di paiba ruit football di bulan Bansaki ya ketiga final match menjaga sini. Telikon shot dat liang jong ke Meghalaya Football Association ya kublai yifi ke Western Ribhoy Association ke Blatrestom ban pelong ya ketiga league. Berkawai ke bangka ban pal dengan por kalong berlong kinekam jong ke Nono Association kemau kamdai kejing terai ke biok pisal ni ke biok telok kedai kejing terai ke begidan kejing khli baru berganti ke sports ke football ha ke ni ke than ngai ku bei hi ke association apa deng kejing ke ba pi bidon ngatip ha nrai phlia chikmat phla thon ni dia pi ban pelong ya ke digeli ke bejob bar da dokumen rubani thui pi ba kejing le kai football nata apa ke Islam Meghalaya bro aku wei kelalong ke papa ubha menchua habdar jelegai football ki khot player nasor bani le football sing hai lo gandom ngai manta pada kala bak habdar jelegai football hasor ki babun ki player gwan na ki thai lo gandom kani padi
yak jelang tiu jong jing lekai football apok jelang megelia di pro kawai kom ka megelia football association idon ka thong ban kan tiu football tang asor Malaysia tu kita keleng ban kan tiu yak jing lekai football barkani kali kepala pelong the Western Riverway Sport Association kiba job tentang kaski na kini kali kinyo abani kini ia kana madu hak megelia Super League kaba bara ki association kiba affiliate bat megelia football association kinong jom kinsi kindo ko wei ka association persai ko ipat bani kini ia kana la do jega kentu da kebat ruang yang atlet team ba kemas kiam ba team ko biwa jengjob kan labha kerba pila banya pedi ya ka sabjuk ka pojopi bat kuwei pada di team ki job le kuwei ki association kabar ko abai thoi namar habang ipek yang juga football ko kastia jungi iladan kam ha kumno banera ban kentiu nadu ka level job kira samla tinga kwa bani thu ya pi hamni namar bakani ka Western Riverway Sport Association ru kadon ka benta ka bakra ban kentiu ya sama jungi bakata kalong bada kalian ka Megalia Football Association menta ngin pelong no ya kene ka Megalia Youth League kabanut yagi kena ki ba po ka khat sauslen baru ini kena ki ba po ka khat ruslen ki kena ba po ka sauslen in jet ki player namba ka Youth League in pa berusan na ka stage ni apa ka sub junior level banam ta ki kena pada 16 pada apa kerasnya pada in jet lagi asal player bagi pak berusan nak stage ni apa ke junior level jika ni ke junior berpersang player cekmat bagi kemen scam au belai ni bersamaan kene kam negria yulik kan salong notion bagi la piaru hati south league zone bagi ka zone ke piru kai haplang bat hantai apa shalom ni kemen scam bagi ni ke persang jongi bagi tim sports neduk di sub junior di junior di senior level baru kilong kikin thai makam don ru ko wen league ipra ban ki kenapa ke jelas ni kerja berarti ki jelas pada hal beri bat ke jigila kai bola pada kermen skan balen ba ki bakong ki tournament nila ba dia sha ki player ki dan sat ki bran pong bat ki ru ki bala sha dora nam ko boram ye ka don na than jumpi ye ka desi jumpi bat juru napa ke jelas ba dia berilah berkoi bat ke jebrihi boro ko we di sobalan song sesien nga ai ke jikola ng por bergeliang joka Megalia Football Association ngina tay rin ka Western Riverway Sport Association Gido juga ba pijon ngi nageliang joka FA ngindor ka ba pi nginagan ti kumang ti kadang bankin tiawang ikhna smaj ni hagbday bat ka football bersama way ko ka FA nomor matang layo ba de kran ba MDC ba kamju ba MLA ye thuinga Bangladesh ban purpose banyoy ko way kemaran Archel Tof kini modan kamnong so kumdi ni kermenskan nama karan apa ka final stage macam senen kini kali kini ono pelong apa kali ke Archel Tof nomor nagayang juga MFP ru ngin saya tristom ngin pusu baga kini konstitusi kini ru ya kini kemaran kemabah di sorgan song lagi kuda ke berkenan ora atlet team ada tim ke Tristom ke tim ke semua ke tim ke berani raga betul kan yo barra ikan do ada ni ke Western Riverway Football League atau Arpusal ubreng ku ipi ubreng semua penahap perda jung kaneka Western Riverway Sport Association Football League hakaba play perda ru ngelawan bat natip ba kumba khabrit di tim gesim mentah batani ke resmi ko bakhaddo ban sunha korda batini ki atli ki team ko patar khma sport club bat ko umlakro sport club la poi shakane ka final football ting tip mano banra ya kane ka tournament oi itip ru ba kane ka adin bajong kane ka tournament kini ki bajok kin represent ya ka Shillong Super League tip ne ka dene ka lag ne ka ngai kublai kerpang ya kini ki chief guest ki balawan na tu na singai na tu na Shillong ba Hamlet Rolling bedairu i president jong ka Megalia Football Association rengkat ba Cliff bedai ba vice president
jong ka megil football tournament ngai ku play kat pang officer la pulai ja ko por ka ba ko do jong ki ban ha kani ka jaka ka jongi ban wi ka madan ko balong ko kharam ban idang ya kren bat sir ba kadon ka proposal naga state government naga sport department ba ki man ka district ila ai ya kani ka artificial turf de nidang ya keren bat MLA la ki propose ne am naga banta ka jirang constituency sip ba dibab sa ai isar ye fi sip ha ka din kren jongi te gi ki khon samla jong kane ka western riboy ila ko kiu ha ha kane ka liang ka football ting ikwa ba ki khon samla hoy i ba kane ka slam ki balader ha ka pinlong ka tournament jong ka district ru ila poisa ka jing job bat munta kane ka tournament ba pinle ka western riboy sport association the team given job like represent the state level. Katno along the team sarong. Yani kung ipat ba ng songskong jong ka consensi hibara kuwe. De kina samla sine kiton ka potential ha kene ka football ding la kai football ka sab ka talent ka jong ki nila ban yui bat mentaru yui da mat da jong ba ki bol ba ka potential đây tăng cố mình đây mình kinh máu và bốn xịt cung kỳ nông业lại cài cung kỳ khôn xăm là nhà mốc hai cái chuyện quân chơi trong cái này có phần thầy trong cái chuyện slim trong cái này có phần thầy hai cái chuyện đi buai hai cái chuyện lệ cung mar mốc thì tăng cố mình ai chuyện mút cung quân nông mình phát beri trong khi và cung kỳ khôn xăm là thì đây vẫn kia lai lu lai wa cái này cái chuyện slim sedang no bidi secret poi sa jindi buat ga ke ka kecing im jopi hang tu hi kalakut andrei kum ki khon samla ki badan kata ka jin ang not ki jin thang ki ban long ban kiu ha ki liang jong ki sports de tang ka football de ki sports ki de ban kiar lai lung lai wa e ki jin snew mentale le ni yo sko ha po ki town sete sa surok bon ki kena samla ki langop au drop kabaskiu nak kabaskiu adong kini ka drop isin budayo dan maju tu long adik himla hidup pelai hadu galakut kalau wajib in bonsin yui yang khon samla isu peleno ai ka jingim ka bakodo jongki ha kene ka jing yalang jong kene ka jing sliu ki badan apo kene ka himlang ka salang jongi te ngamdon sibone nga ai khuble ya kani ki nongkit kam jong ko western riboy sport association bagila penla ban penyai bet penyai